Beograd je imao 804. 2/3 muslimana. Preko 300 džamija, po nekima 270, 330, nebitno. Ostala je jedna. I to je raseljeno, pometeno, poklano. Uzmite srpske autore, ne moraju biti bošnjački. 1800. godine na Balkanu bilo, pazite sad ovo, 55% muslimana. Danas ne vjerujem da ima 5% kad saberete Bugarsku, Grčku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu. Znači to je bio projekat, to je bio plan. Ti muslimani su nestali u tišini. Gore nego Haman ko Indijanci. I to, o tome se šutilo, o tome se ne zna, o tome i danas nije popularno govoriti, čak u današnjoj Bosni i Hercegovini. Jer imate bošnjačku pamet, svijest, ne znam ja kako. Haj Boga ti pusti, bilo, prošlo. Nije problem, zaboravljam ovog trena, ako mi garantirate da se neće ponoviti. Znači plan postoji, prvi srpski ustanak, drugi srpski ustanak, načrtan je Moljević, projekat Protićev gdje kaže da ćemo 1/3, to svi znate kad je razgovarano o budućoj državi, sad ćemo raditi po muslimani, većina u Bosni ili ima i puno, kada radit ćemo to kao i u Srbiji u 19. stoljeću, 1/3 pokrstiti, 1 pobiti, 1 iseliti. Andrić, užas. Vi danas u Sarajevu ne smijete kritizirati Andrića. Busložić napisao, ne znam, rečenicu koja bi se mogla eventualno tumačiti. Andrić se slika s Hitlerom. Andrić potpisuje pakt. 543 ili 5 srpskih intelektualaca 14. augusta 1941. pišu u podršku Hitleru. Poslije rata njih 18 su visoki profesori, 3 SPC-ovaca, episkopa crkve pravoslavne, funkcioneri i tako dalje. Pa vi znate da je 44. četnice obrijali. Evo podaci. Čini mi se ovako. 22.000 partizana 41. u Srbiji. 42. imam te podatke, to je Filip Cohen objavio, američki istoričar. Naravno iza rata, prije to nije se smjelo pisati. 42. 8.000, 43. 22.000 i 44. u Srbiji 204.000 partizana. Šta to znači? To znači da su se obrijali, zadržali četničku svijest i zauzeli poziciju. I nastavili posao koji su radili u Kraljevini. Mi smo mogli formirati Marsovsku stranku 90. mi bi bili poklan. Mi smo mogli svi se proglasiti Srbima, mi bi bili poklan, jer je rat bio planiran. Je li danas isto? Pa samo je stalo. Znači u svim tim projektima Bosna je srpska. I ko smeta tome da ne bude srpska? Pa Bošnjaci. Znači treba ih eliminirati. Znači prvo su nas opljačkali, pa su nas pobili tada, pa sad. I naravno mi od toga nismo nikad. I napisao sam da je Savez komunista, čast poštenim komunistima, ja dijelim ljude iz onog sistema na komuniste i komunjare, odmah me razumijete, ja. Da je bio inkubator četništva, jer kako da objasnite, svi ovi stariji znaju, nije bilo nacionalizma do 90. Javno je žigosan, niste smjeli na televiziji, u novinama, u javnosti. I onda se pitaš odakle je volka mržnja 92. Jedino objašnjenje je sljedeće, a to je u kućnoj radinosti. A to znači, javno smo u bratstvu i jedinstvu, a u kući ti si Turčin, a Turčina treba zaklati. I to traje i danas. I naravno kad ovako govoriš i u kafani, ti si kaj nacionalnost. Naša nacionalna svijest je i dalje 0.